katoa. Whaawau na ngā ruenga whasosoani marirabea i nisi o lo tausa i dia pea, ma tanu mia i soronga ele. O nisi videos maata ua nginga i runga o pengata whainangi, ua whaairoai le onga wa fianga o le tau i le atu Asia. Pai mai leo pea ma le 2 miliona tangata wa afia i winga lo wa le tau ni nei wa yaso ma pau le tu e whaafetai ei le to tele o le whaasau ina o le ola e ui i le tele o mea ua whaanea ina. Mai Singapore, o atu le safulu fitu tangata ua whao o iei le oti le nei sanga i to tonu o le atunu ona o sori ngātu la fono ma o sao whainga o pito maua lunga le o iei le au maririu i tūlanga whaapea tanu mai le rua awhi ma le tolu. Wari patia le BBC o le basa nete nei to tonu na whao iei le oti ona o morianga tau whala au whasaina ma lo whaataria pea se lui sa whaia whaasanga i le whaapaya o le atunu i le whaasaranga oti ona o morianga tau whala au whasaina. Se tasi le nei o atunu wau pito i maa losi ana whaasaranga mo tangata e soria tu la fono i whala au whasaina ma lo maumau wa i pere whainga maa loa Singapore o le ABSea o le whaasaranga oti mai le tu la fono o le ao o aile atunu i nisi tu langa whainga tahatu. E tu ina fo i le whaasaranga oti i morianga e peo le whasio tangata, ma le abe wha maro sio se tangata, ai fōringa o le mata upula valea ia i la tau e a fia i whala au whaasaina o loo whaasea ai tangata i le tatau o nao fia i ma le whaasaranga oti. Ai mai le malo le whaawau o le whaia peo le whaasaranga oti i mata upu nei o whesosoani le avea o Singapore ma se tasi o atunu wau pito saunga le mu i le lalolangi e au mawai. Australia, to luasu tasi tangata na ave le wharamai e whai eitong whitinga ina wamana vaina le kasa, le carbon monoxide, na liki ane mai se whalenga o si oloa i le tūsisifo me le pone. Pai mai le 9 News na taunu watu le vanga le tine mu, mai roa i tangata e to ono se fulu ave se mai le ano whanga, o le toa tele na afia na wamana vaina le kasa, o le awauna na nafi na tupoi le whaarablawe, whaavavea tuai loa, le toa luasu tasi o i la tau ia le wharamai, mō tong whitinga. Whaatino ngā ruenga le fui mui le wharanga o si oloa, mai le mai o le itu la muriane na whaelo ai, ua mai a le vaenga, ua maua le vaenga na liki ane le kesi, po le kasa o se masini i whao ngā mo le te wina o le meat po le anu le manufasi o le itu ai ngā kasa lea carbon monoxide e onu te le se apianga le soifua le tangata pe amana vaina. Lo whanga soro le soisuenga le WorkSafe i le no whanga la liki ane ai le kasa. Tala murimuri mai New Zealand, tua ia le Health New Zealand tau si soifua i le whatawa ina o la lato commitment po le tau tinonga na whaia e la tau te saunia au unanga tau si soifua mō tangata. Peita i wa whaailoa i le Radio New Zealand se tali mai le whaalapaptonga o tau si mai New Zealand, wa tua ia i le Health New Zealand i le te ena o fuafuanga na wala awa i le whaingaruenga e whaingaruenga i se teimi ua tua nai. Pai mai le rua vai astan wai tolus fitu a whedima se lau tau si mai o whaato sanga ma lau whaingaruenga lango le healthcare, whaingaruenga le Health New Zealand, sa te ena lo lato whaingaruenga over taimi, ma taro sanga ina le suyo no whanga e whaingaruenga ai. E mai le Health New Zealand e whaalolongia la le ai a tau a tau si mai, e whai eia la tau sol te e peitai, o le mumuso e whaatino au unanga, e whaasao i soifua tangata, e maafuai la matianga i soifua o ngase, ma lo whao wauwheuta da inga i le vao i eitu e lua, e whaatatau lava i le tele o mata upo e whe ese iai, i le whaatino ina o ngā ruenga. Tala nā Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei aso, soifua. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Tātou te mana na o umalava ia sa o le whainga o loa tau whaonga. Ia mana tua, tau whaonga o loa uma tasi, 2 e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sa o loa tau whaonga. O le nā wai o 5, sa Eliane i Auckland Council Recyclables, Tāmaki, Tūriki, All Together, Auckland. O tele whawhita auli ua awhiai au kilani. Ona o le whisuia inga o le tau. O ngā luenga titele o whila ua inga. O te talai ava noa mo le whaalele a atili o au kilani. Ua o le taime tala noa ma whaanga i oi fufuanga. E mana o miele pui o tangata ma alato mea tō tino. Ia whau whale i whanua tala whiangai. Ia taula lata i whale o loa. Whila ua inga lau tele, whaapea whale whainga luenga. Mō nisi whaamtalanga, tala i ana i le AK Have Your Say, Auckland's Future Housing Plan. O te tala nei ava noa, e whaali ai lo finangalo. O lo au mai ale nei whi au tāua, ale Auckland Council. Tāmaki Tūriki, All Together, Auckland.
O e sila fia mea e whaatino e mawhaiona e umia ai sou fale motu le lumanai. A whai fo i sou fale motu, o e sila fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aile equity o lo fale. A wani e misiere por kalame o le malu i fale, ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata waise isi o fale, le por kalame o le malu i fale, ia fiafi o sururu wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele, whaapea manrua, mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matui pui o le whana witi, o tui pui le COVID sfulu iwa, mo i la tau e sfulu an tausanga malunga atu. Whaapea matui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa fo maa i maangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Malo soy fua, o si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo, se kia Radio Samoa. Samoa le nuu o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu o i lewa ai Samoa o le penina o te fia i ai O solela susulu mai ma o manatu ai La Samoa le nuu o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu o e lewa ai Samoa o le penina o te fia i ai Hangi mai se matangi e momoli atu ai Samoa masi Angi mai se matangi e momoli atu ai alofa i la Samoa matalasi O aolelea faasolo solo la poia na paolo Lona sami i la pe asulungia ele masina Pe fa apefea na ngalo atu oea imita Samoa ole penina ole vasa pasifika Tangi mai se matangi se momoli atu ai Samoa matalasi Tangi mai se matangi e momoli atu ai alofa i la Samoa matalasi Matangofie le afi pe asa vali Lona la lele ma folinga e whelanua i Pe wha pe whea na ngalo atu alo wingoa Samoa ole penina ole vasa loloa Anina i se matangi e momoli atu ai alofa i la Samoa matalasi
Hangi mai se matangi e mamoli atuali lo lo faina Samoa matanasi Hangi mai se matangi e ala usu le tunu u i ona tiute mo na whaiva masani. Ma lo le soifua manuia, ma lo fo i le langi batafi, ma lo le folau, ma lo fo i le pale, ma lo le whaatotoa o ma le tau atai, i tiute sa autou ngalulu ai, o le au to titi lava, e le tā le longo, e mai ai ngaluenga, saini whale lei ki malekada, ia ona nga i lola ia lea. I le ta'avale pe pu e le pasi po le train ia po lo sa vali foi mai ki ba atu le awala ia ma lo nga lue a lo le on sa i o to faiva a vai fo i wo lungo le ala tele ia o le fautuanga lava le na masani mai i le por kalame le nga ngai fo faiva fai ma lie ia lo sa fai asi pisi o le awala a o anga i mai i le tatu ofisa ma le nga luenga i le dei a oli ia mai manatu ai ia o le fautuanga tau na watu wa lava le vale tasi lungo le awala e lua lope kolu vale ia fusuro ma vale lunga ai mata le atunu po loka le awala e le se kou me mawai a le ua fio umatanga te le fale tau luga atu ai fo i le unanga ma le tautua a le fitalenga ia fonga mua ia po le tofa fo i ia se manu Francis Ioane ia ma le talitonunga o le a lusa o le fale ia matoe tapena mai sa ili matangi a wā ia le wha uawina o tiute le aso a teao i le onga tutonu nga le mu o le neifo i vai aso mua wa tātou tapena atuai mora kilisimasi e maise foi o aso fia ma le tausanga fau o lo lumanai ia le ae tau te whaalongolongo mai, sole ka whiwhi, ele ma le ngā pāo ni me o whaamsinonga. Ia mao i le whale whaamasino, e sa iri ei po whea le sao ni mea. Ia le nā mana ia fo i le whaalongolongo mai lunga le ala tele. Ia le whetu wha inga, ale sui le Radio Samoa ia pia, ale fionga alilo mai awa, maina mai, ia male tō wha ia whonga mua. I le tele o le ngau sāma le ngasu o lo whea ngaima le whaamsinonga. Ia, o mea e tutupu i le lalulangi nei. Ia, e mana ia fo i le nā. Sa ia tātou atu e malo lo, awa e lua le liva i aso ia le a malo lo, a inga luenga e peona. Maia, le whakama le whatonunga mai i le kapeneta, ma le palemia, ma le pulenga o le malo o lo o iai nei. Malo lo sa mo le aso lua sifur ma le iwa o le masina le neo te sema. Whato ato ia e mai ngā luenga. I le aso sifur ma le lua o le masina o Januari. Lua afe lua sifur ma le ono.
Talo falava o lau tō au ona pe a whai whātou a fau leo lo wanga I mai lunga o le tātou apio fōlinga. Ia ma le ala leo se fulu lima tolu a se fulu lima iwa tolu. Amo I Aukilani nei. Whapea fōi ma le tātou YouTube channel. Whātalo whai ia te oe, ia pa whātulo fōi pa ia māsani o le atunu I le tāwhatolo o le wānofo Samoa. Pa ia malu whale malo, pa ia fōi malu whale anganu. Ia ai ia matua le tū. Ma ia mawalunga se vi inga o le tua e si ia na o auna. Le pai sino le ngaluenga pa ia le tua. Ia ma le a inga sa le vi. Alo le talo, ma lo fōi le tāpo inga. Whatalo whapitoa, ta mamtina matua le tunu. Ia e awhi atu lava pe o na masani ai, I mawha talofa ia te oe, ia mawholo whatu mawhaftu iatu iau tau tāru sanga, o lo o a whea ai le polo kalame nei. Le nganga I fō whaiva mo le tāno amai le astonai, ai moise, le au whai ngā luenga atoa, ai moise le pulenga, I le sunga le li I whai au, Bonifacio, ma ane Bonifacio, ia, matino mātutua o le ngā luenga nei. Aftai te talo. Ia, whaboe moe, o le nā fu iwa, taunu ui le whale malamanuia, ma le saunga le mū nai whanau. O le vai aso muribuli, ma le vai aso leo lau ngā toni a le whanau. Se tātou wawa ai fui. Ia, apo le ale. Le ale wha, ele anga fui, ale tamai titi ia. Ia, malanga kusinga o le akalo kaupoe, ma le inkia, ma le meo le, kau ngā whanga, ma le kau ngā pelu le sa whai. Ia, o le mea sa e lulu, o le mea fole na e sele, e mai se la le vai te mile nei o le tausanga. E ai I mea tutupu mai ai tono a inga. Ono o le tali tonunga o mātua. Tele le lato sao I le whanau. Ai, ele ai se mea na fua mai. Awai kusape kau ke ngofo ngiusi, le ai whai lea miu I a mātua sa mo, ma isi foi mātua o le Pasifika. E foi mapalangi whapena, ta whasi ala tō whanau. Pea le ia tongi mamaka e mō mai lea onga. Awa ngā fo leo o tātou tala no ma papa I le mata upu lea. E wha manatu ai I a te oe, ia e lava papale. Ma ia ono sai fo I le tau mawhai ngā roa tali I polo a whine. I le whai ungo le nei tau sanga. Ia e whapena, na tātou whapena fo I tātou a o tātou la iti matalavo. Sa kākou ka kaa fo I maewa le lau whau malu. Ia, o lo I le vaitaimi o le o suenga ai o tofo I le vaitaimi o lau ngā tongi. Ia, e mātua e fifia, e foi mātua e whano noa. Ao le tatalo le I atou o savea mo oe, le matua o lo o whafonga mai. Ia e lo whai si au tama. Ia lale meo le a whai I ai pe a whai e te lewe sosoni foi oe e whamanatu. Ia le tūlanga o le whatino ina o lātou o Simons ma lātou ngā luenga au mai le whale o homework. E whasosoni tu sa foi pele uma foi laua o a ngā e paka ama pangu ngai au ngangu manga iau vai ngai au whaingu mela voi lele e te whasosoni ai I lau atali I po lau a whine. Family violence should never be part of our family celebration this Christmas and New Year. Festivities are for 2025. Tātou wha mā vairi lei I le tausanga lua wheluas fulmarerima. Ia luatu ma watu ai le tele o le ngasu, ma le ngau ngau sā, ma le tele o whawhi tāuri. Ia e pangalea. O le tele o isi whamsinonga whato a laua I le amatanga o Januari. Ia ma Februari, ma mati o le tausanga whau lua wheluas fulma le ono. Ia, ai, whaftai le tua I lo wanga le lei. I le mamao o le savalinga le tunu u sa e mua ma tai mua mai ai. O le ua mātou tūla lata I si ui, whaamanatu le whanau mai o lo walopele o Yesu Keriso le li o le file mu, ma o le file mu le nai mana o bia e tātou. Hone iai ni vivesi, ia wa o mea whapenei, a sasa to foi le tama ma le teine. Ia, e le mana malama le leipe a mwhai,
Pe a whai ele mai e whaanofo le I lalo. A oa o I le file mu ma le lofa. Vai upuna e lua. O le upu e ta o le a oa o. Ma le a oa I. E te a oa I a loa le taba ma le teine. O lona winga. E matu ia le upu le nao le a oa I. O le a oa I le mea malo. O le saluki a ngiu. Ia po o se sasa. Po le a lava deisi mea. Ai o le a oa o. Ia o le mea le na Yesu na whai o na uso. A oa o ma le file mu. A oa o ma le ono sai. A oa o ma le lava papale o amana tua. E le whaingo fia ia Yesu le ngā luenga le na. Le anga fo ele ima se si o le au so o mara o apostolo na alu se aonga. E kakali e foi pēr ma fo fau iai. O le ala fo lale na. Na sa ili ai ele li faola ni au wala whaingo fie. E ve folongo fie ai ma mana tua. E ona au apostolo ma le au so. Ia a o onga wai loloto le tofa ma le fautanga o mata upu silsili ma mata upu pa ia e sau noa mafutala I eile li faula o le ala la wala na whaanga Yesu na whaanga Yesu be o tala whatusa pe o lai whapatala I tamaiti ia lea tala ma lea tala fo ilele e ta ina mai ai e whaingo fie o na malama lama iai o ana tala whatusa sa whaingo ina matusi ai ia le tusi o le whengang o whata oto. Iwe, sa wa o le li I whaola I ona au so o mele o apostolo I tala whata oto o tala whatusa tusa ai lona winga ma le mafuanga ma lona taunu unga ma le au ngā o le tala whatusa tusa. Ia le nao na lo o watu se whaatita inga whapena fo lele. Ia le whaia I pule a oi. Awa pe wai o le silea me ta o le saiko le le mwhai o na tawa vai. A whainga ola mai fo I maa kua la kouia sa ka whasi ma whao lima I o la tau mātua. A leo mātua I fo elea oa o ina ai se mea ta ua ma se mea fau ma se mea ngā. O le tulanga fo ile na e tatai ai. E ola I le ita, e ola I le whaalii. Ia, ona ola lola ia le whao ngā. O le malosi e whao limai. Ma manu ai ia le whanau. Ai mana tua. Le o tātou wola I le vaiteimi o le malosi. Ma le tauwhi ai o le tūlafono. I le nei atunu, ke whasia lorka makiki, ia ngā lorka makiki vili leo leo. Ia leo le nā, ua vili e sistanga, tatua oi leo leo. Tātou I sa mo yaso ia. Sa whaia lea ia te tau fo le whapea o tū ma le anga lea wha Samoa. O le sasa ma le whasi o le tamaititi I to tonu o ainga. Le eisi e sana whe au po sana a ia I le matua lea malana tama. Ia mana tua foi. Ia I tātou. O le community a toa ma le nu, a toa ma le kalesia a toa la tau te vaia. Whalaua I tele tamaititi lea. It takes a whole village to raise a child. Le nu wātua, wafo I la e le whapea na o mātua e whātonuina oi. E sāwa wali atu ia teineti mō lātou sioki fo I lea. Wa le whai atua ni I. Aiwa ai fo I le si matai molo na whale tua. E le a inga I teineti ia. A o le matai male tina o le atunu. Male nu. Mai e! Ka ingo I ngoi po o ai Wai whai whale mai masulu whale mai kou ie. Ma fili whale leo tau lau wau. Eo mai whātau mai ma whale lea mai o tau lau luile. Ia vai mena mo lai whātai ta inga voile nai. Ia pe te sa vali mai a malau a monga voile lea le solo whanua e kolosi mai tonu le malai. Owa ai ia sui. Ia ke ia le pao se kai lu pakua. Pe kare muri o se whangua. Oso se whangua e pa ua I lalo. Ia, e lau mati la tilo le sau o lau solo whanua ma le pe ako, ma le pe kangai. Ie soli mai le malai ma maota ie
le ta milusanga o maota ma le atu ao o lawa ma maota o le nu ia tātou amata i whapena i le amatanga o le tātou wheilo inga ia e wha moe moe o loo manuia o tau o anga luenga o a pisinisi o a tina e o loo whatino ia whapena fōi i ati ute o lo le i lātou e ngā lulu e le wharema i lātou e ngā lulu e ia o onga o e ngā lulu e ofisa tū ma oti ma pisinisi o ngā luenga le malo o leo leo o le au whai awala le au whai whātoanga ia whapea fo i le au whai la fuman ia o tiute ma whaiwa e whai e le ngātai whale tiute whai ma whaiwa e whai i le vātetea ia e mwise fo i o tiute ma whaiwa o le tua sivi ia ma le tua vau o whaiwa la i o le vātetea leo te vai e tunei o leo o whailoa i ali i kapeteni si nio o le sanga lue Samoa le fuava le foi le polinsia le atunu ia mai foi ngā lue le Samoa Airways a ngā i atu Singapore o Dubai o Fiji ia ma New Zealand ia whatalo whatuai Captain Falavelave e lama puni ia whapena foi le sunga ia Captain Sua Andrew Robeck waloli le soifo maduia wa moe ia wa mo le avanoa le leiri e sota iai ia ma fa pena fo iona toso le ato tapolo ia pe o fo i tongi le ofe ia ma fa pi o loa ma le tulilima ina i mea ma fana po na i mea vevela vo le malulu lango le wa matana vevela lasu o mai ia le sama ma le tulanga o le tau ma fana i New Zealand Fatalo fa pito lava pe a fai fa to a e mbawo le o le avanoa e anga i mai lunga o le polkalame le nei ma le tautu a le si ufongo Samoa le radio Samoa su lima i vetolu a moi au kilani le nganga i fo faiva mai le asunga fua se yo o le as farele ia mai se fo i le tano ava e te maua i le sa o i le as tonai ma le i a taua se vea le ulua i ali i pe star se yuli Al Harrington tuman vau le vea ia sona e ono le vai aso. Po fea la le tafo langi o lo e whafonga bai ai. Whatalofa mo folofa i ate. Oe, le ngata i New Zealand nei, so se tafa o le nei atunu ua ve mo tātou wa inga lona lua, Australia, Hawaii, Amerika, le atu Asia, ia whapena foi, ia le atu Europa, le malo tele o Amerika. Toi titi a le aise, se atunu o le lalulangi e leo kifa i fo se tama Samoa ma se teine Samoa a le oni vala aunga whaapitoa oni skolsipi o ngā luenga le malo ia po ua e no fotane ma e whai a wātu e le nātunu ma ua mānei o fo i lau nofo wa le ilo e tō ainga po whea tono lalulangi le te iai wa e le koe vidi Samoa le ise i meri le lovo e o matua mo le tau ainga i Samoa. Po fea le lalulangi wa e anga i ai. Ma wa e matua i la fililo ai la. Fai malo fai le atunu. E alua. Outou whafunga i le tala. Ma le sauno anga le fionga. I le Palestine o senate. I le astona ina se i mawai atu nei. Le ana whaapa ia matatala alo i ai le mautafono le palemene o tuila mamanu i Amerika Samoa. Wha mai tua olo na whalenga fulu i ai le motu. O le Palestine fo i leo le senate. Wai, o le oa matupe mo me mau al palangi. Ia olo na ainga le na. Au mena na whai e ta alo i Samoa. A o Samoa. O lana oa malona whale tupe. Malona ta mau ainga. O lona ainga. O i investi ai ia Samoa o lona ai ia lena o le ngalo ia o se le lo ai e mai tala le matou tama mai o se fa upunga le pipi i tonu fa le uma o matou ma ta wavel tanga te lono awane ngalo lo awane ngalo ia te oe le vai na e utu vai mai ai po le vai puna po le vai eli, po le vai tafe,
na e utu vai ai. Ia mana tua le mea le na mana tua lo ainga awa foi ai lo le mea na sa wai. E te le tasi, e te lo le mea te toi fo i ai. E ke rofo le pasi mo le vale le pu e ke koe o iei. Ia le na, patalo fala i lunga le apio folinga le tātou Facebook page, ia ma le tātou YouTube channel leo vai to foi wanga i mai le to tele. Ia, ai mua mai ase o tua fine a Fortino Josefa, talo falava malolo sui fu mluia. Sam Simaile, ia, fa pe foi ia Filimaua, ia, wa mua mai luma. Tufa le tātou por kalambe ina e mawhai. Ia, ona maua foi le to tele, mamana malamai. I matra upu tātou te whaso iai. O vaiata fiti malol sa fumaria o le tamaitai o mei avito ia fatalo fatu foi o lo mai bo mai i Brisbane i Australia e le tangata masani no vava i o fatalo fa mai foi salo ai o lo ngalue i se ngaluenga fa kon kalate pe faia onga pe coach foi o le uso ya Mus ia malana whaasoa fo i mai nā i Malaysia. Ia whatalo whatu ia te oe leuso. Ia whapena fo i ona whamalo atu. I lau fo i sao. Ma ia marutia le soifua. I tūlanga o ngā ruenga mawala aunga. Ua tō fia i ai i le nā atu nu umamao. Whatalofa ia so o le mulu sa vau pasene. Talofa lava malo le soifua manuia. O tau umolo o anga i mai, e pei o le sunga ia tausili, tua i malo, talo fauso, tasile pa anga tō tino, e mua mai lama, i aso e ono le vai aso. A molo malo si uso, ia, vape nā foi. Ona e whatalitali lei mai on sai o le umi o i tūla e whainga luenga e lo whalitua ia ana, anangala lakung whai alu sa o le whale. Ia, atalo whatu fo ia Upper Amo. Whale tangoai o Marietta P. Alole soi fuamuria whaftai le mafuta mai tu whale tātou porkalame. Ia, ma amai fo i lautus tu singa. I au manatu. I mata upu tātou te whasoa iai. Wao, o te whiwhia e whaitau ia tu singa o mawhauwhaunga. Ia, o le tō whasaa ma le whautanga fo i le tō tele o le au whai mawhauwhaunga. I lunga o le tātou porkalame. O leo mawai atuwhe mai o Sameme. Tālofa Sameme lo wā o lo whalongolongo mai i nai Hawaii i le pitonu o Kalihi i Honolulu. Yeah, aloha to you, Sameme, ia whapena fo una mana tuai. Le sunga i le toina. Le toina Reverend Elder Tina Tali Ngafa, ia male whaletua ia moeava, male nofo alo, ia, ai mai se fo ile aingali, i male mamalu o le kalesia e whakasa, le pulenga atoa le nai Kalihi i Honolulu i Hawaii. Patalo fatu le atau sa vea. Ia te oile to ina, ia whapea fo ia le whaletua, ma le kalesia. E le tangata le whatalo wha mai oi, ma Eva mai Wellingtone. Ia, talo whai malo, sa fuamunuia, i lau mua, o te ua ina moa nanu, talo whalava. Whatalo wha foi le lau mua i Wellingtone. Ia ngate le ofisa o le tātou haikomisi, le fionga le whaasina ia to le foa a whamasanga whaamtala ia malona au waa ia male tua whawhine ia Pauline Schmidt ia o whaatino lau mea ia ile tele o tiute mangaruenga o lo whaatino lea fo i ofisa ta ua o le tātou malo ia ma se fo i le ofisa o le tātou konsula wao o le malo tuto tasi o Samoa i lunga i au kilandi nei malona whaletua ia leo pepe ia whapea fo i leo waa le ngate le komsino fe whātaua inga, ia, i le tofa ia matu tui a Pets and Meredith, ia ma outou umalawa o ngāru ruai, le sunga ia pani, le tomaitai, ia lana, ia whapea foi, ia le fionga ia nanai, ia, ma le tō tele o outou,
pa malo fa tai ngā ruenga le lei o lo tau tu ai mali poi le au onanga a le fionga le li konsula le alo tunu mafono His Excellency Afemata Fapo Palusalue Fapo le lua. Ia po le fionga fo i le suafra ia le malu po le fionga le toto ali i ato filau Palusalue Fapo. Ia, malo le ngā lue. Tofa Moors po Tofa Moors, malo le suifuabaruia. Miti Soli, watching you from Palmdale, California in the United States. Vatalofa le sunga ia Nathan Tata Amayava Matamata atu mamatu tali atu ia te oile ia toa i nei Melponi. Talo fai Australia atoa. Lesteto New South Wales i Sydney, Australia. Le mamalu o Samoa lo alala mapapa au ai, le ainga whatutua o le tua Samoa o tasi, ma outo uma. Samoa poto lo iai. Melbourne, Brisbane, ia Oliver fo i Australia, i Sifo, Western Australia, in Perth, Patalo fatu malole soifua manuia. Hobart, Tasmania. Le mele le ile mele fembe o le fakus. O le meola i ngā. E ka o le Tasmanian Devil. O le ke volo ingo fo i ngā i Tasmania. Ke lope fape i fōring o le mea. Ei si tiu ukou. Wako wa ai e se Tasmanian Devil. O le ke volo ngai ka ai ngai le. Piko ngu ngai anga i lalo i saute Australia. Kango e pue se aka e sen mai lunga ka ko por kalame. E South J. Moores, Talflava watching you from Sydney. Yeah, malo. O le sunga. Ya sambi, malo li sambi, malo le soifo manuia. Fatalo fatu. O feula motufau. Elena Collins ai Fasili. Yeah, watching you from San Francisco Bay in California. Talo fai. Tuatu tele mamau le me o tō. O le sunga ya ana saumani. Talo falava malo le soifo manuia. Yeah, fo i tulimanu. Ai lea. Val Fili, talo falava malo le soifo manuia. Aftai le mafuta mai. Alole ngā lulue i le nei aso o Utita Moa City. Alo fatu. Ia, o mai mō mai i nai le pito nuu o Papa Toi Toi. O mai leo la u talanoi mea fo ilo tutupu i Samoa i le pōseli lo le nau o tau whaafonga iai. E le sui o le radio Samoa mai i pia, e fionga a lilo mai ava mai na vai. Ia whapea fo le toa wha ia fonga mua i le uli ana nei. I la o titi e mai lungo le ta vale ma wha longo mai iai. I le tūlanga. O le mea lena whai nei e le vaenga le atu le epa ma limoni ma le HRPP. I lo latu talo sanga e wha lave whatino se latu i tū e tolu iai tū o le whaamsinonga. Whale anidi. I le vā lea o tui loma matoi lupe. Ia, lea na talia le whaamsinonga. E whai le tū a le HRPP, e o mai e whaamalosi le mau o tui loma. Ai peitai, wa sui le mawhau o tui loma. Wa sili atu o nā lofa tui loma, I lona I tū malo, a wae le ai seisi, e ese ai o le tū malo, o le ngafa lava e tas. Lea na mali e whatasi ai. Ma le fionga le sui pandemia, yato e lupe, e ave I tua le la mataupu. Ioi. Awa ana whaapea e whaawau o na whaatino. Ia lea la wutu sila iai. It has now set the precedence to have a third party to the case. Lea lana whaatanga e le whaamsinonga mawalunga. Ma le whaamsinosiri. E whaile tua le HRPP. E lango ai tui loma ma le whinaunga. Ai watu, wale o toi mana o I tui loma. O le a whawhewhea la o na fosi le maso le mata upu lea.
Ua popole fai pule. Po le sa ta mo e nau i le tofi o le tū malo. Le fionga ia tū loma. Ua lalango fatasi ma le fionga. I le li i sui pare mia ma min sta fo i o ngā ruenga te tele. Tā alolo fa ia i tangata o le tā i tū malo. Fa mua ia i tā ua. Le vao le nofo le lei ma le file mu o le tū malo. E pe no fa iatu. Oi le tu o le tangi lea. Lea ua tau nuu iai ia le fionga ia le ana. Ma napu seve te i fui mono. Tau te le mana na o lava lae wha tupu le file mu. Wha ta oto le mata upu. Patino lava. Ia tui loma ma toi lupe. Au lea lava e mana na o. E hala laima i ono le sotanga sa ta mo e ai tui loma i lalo le fua le hero pipi. Ma le manatu olo ia i la tau ni wha mauninga. Ni ata wha peo foi ni mea na pue ai leo po recordings, audio recordings. Ai tu lei mai ai lesi fai pule. Le fa o popole na fai pure lona tula mai malona tulanga o le tofi o le tu malo fa sale anga numero lua. Le sunga le pali tele na mula ulu sami le ota. O tau sisile, o tangata nei o le tu lei. O le fa oso mai. La le mena fai le fa osonga ma le tu leinga o le ana. E le iami o tonu fo i le ana la tau ia na oia. E oi na o wha maonia ana mōlianga, wha sanga i o matua inga na whai i le fionga i le tamaita i sa umia le tofi. E le ngata le whai pule fōu le tu malo sa whatatas. Ai mai se fōi, o le tofi min stao le kapeneta i le paia inga le nei. O le fsili le tu lai mai, what's the point? Lea le mea tā ua u whanau mai ei i. O lea na tau whai soli tu la whono uma lava i la ua. Wha maunia uma. Lea le tau nu unga. Ta i se fulu tau sanga e whale pui pui ai i whafo mai o le pāre mene. O tai tusa lei ma le soli tu la whono le whasio tangata. Pa i valea ma le whasio tangata wha moe moe ina se fulu tau sanga i tanu malala. Le se senga la na o whai pui pui. O le whasio tangata se fulu tau sanga loka i tanu malala. A o le pa mai i whai ngā pānota malata u wha amsinonga se fulu tau sanga e whafo ai ma le pāle mene. Vai lei. E mana i upean whape ave ma le mauti noa. E le anao le mata upulea. Ai nā te maramalama lei ai e sao mai ai. E nā te lei solia fo i se tū la fono. Au tau silsila iai e iai le tangata matangata. O lo fi nau pea. Tusa lava pe te tō ai le moana. Le ana. Au e te popole. Ia oi tanga, oi ni vale whai ni tala whape nei. Au e te popole. It's okay. It's all right. How can you say that? This is political suicide. O pole. Le tangata whai upu whai o malo i lona soifua ina ua tūlei mai e tangata nei alu e whai. Se alu e whai. Alu e ave le whamsinonga. O lea lea mi o tonu o mō mai i le mea lea. O lea mi o tonu o lea. Leisa mi o tonu a whai o lea mi o tonu tei. Ia, whaasala na ia. A lea le mea o tūla i mai ai. Wātangi ia mai ai. E iai ma le na mamoria le tangi. E lea mi o tonu fo. Sa siri ai pe ana. Whātō whā mamaoma, whātō whā manino, ma maile whautanga le lei e whātino ele mea lea. A o le whai pule fōi, o le tamaitai. Lea toi fōi lea. Lea ia taule nā tangata la tau ia. Pule pe se whai pule ali ipo se whai pule tamaitai. Ae,
I le manu manunga lava le nā lātou i o le hero pipi. Malo lātou tali tonunga e whaasau mai te mai tai. Nā lai ona mafua ona whaavae le tu la whono o 10%. Lea lai manino mai ai i ae. I le i tauane ai i le mawhau ma le whautanga. Ma se whaato whaalang inga. A lea nā. O te le pole. Lea ngā lea nā. O le usa moni ale i atou sa vea. Ola whaatasi. Whai mea whaatasi. I re mamau, toi titi a lua whale vai. O lona whale tua. Mātou wola whaatasi. Le fionga i a suluama. Pole te mai taifo i a maila. I a vai maila. Ioi. Na iona mātua, tālo whai. Stoi ina. O po sini ma le tina ia whalupe. Ngai pei fo i o mātua. A lea o tala noa leanga ua mai, ala le whaapsidong. E le o se taunu unga le lei o iai. Talitali e maila ia leo lisi awali. Tui le epa, ni moni, ma le i tūtino uma, o le vaenga whai ma le whaafale tui, a le hero pipi. Upu sa sao upu ia o te vatua. Lenga e tō tele tangata lo a fia, ma mawhatia ai le melea. E le ai la sa mi o tonu e maua le melea. A o le mea sa tau ona puna whanau i le mata upu lea, e te tau ona whai ma whate te inga, isi whaamisinonga i e tilo mai ne i ai. Tō a tele i la tau, o le ati tō ulu i le melea. Ioi. Se manu, e fai se tu langa whaata mali. Tau ia oe le tua fine fui mono tei. Lau fionga seve po lau fionga foi anapu. Sau ina alu e wha au le tofi o le tai tu malo. Mo leisi 5 tausanga. O wha mangalo foi ni wha le tonu. A oau. O te tāpuai. Mo leisi 5 tausanga. Ai whaile tā tala. Leo e minsta nei. O puna oa whale natura ma le siusio manga. A pe ai alo whangia. O lea le a o apalai atu. Nanga lau o mana whaile tau. Lea fo i le tau tonga le whainga whaavai fau. E le toi o ko meki o na tu i nātu. Le tai fono ma le tofi le nā. E whaipule e sao mai. Awa, o le tofi o le whaipule na sao mai. O le tau tute, o le o i te whau. O le polo keti lea. Tuu, ma le whaatua tuanga, i 5 o le i tumalo. O la tilo le nā iai. Nioi. Nā fo i te tusa le lei ale mea leo te tala noa tuai. I le peo nau tau whaafonga iai. I le saunoanga le fionga le li pare mea. Awa manao tula epa i whainga whaavae. E fau, a lea le malo fau. La uli le pare mea fau. Filifilia tō fia e le atunu. A lele wata oto mai le whainga whaavae fau. Le ale whainga whaavai fau. I o atu le asa luas fulma le tolu. O le maasina le neyu i o te sema. Ua ngā lulue mali poti mai le komiti whaafoe. E ta o le steering committee. Ua uma o na tofi tangata whainga aluenga e ta i to a 5 i le whono whaavai. Ai tū malo uma e 5 fulma le tas. Mai o atu le asalus fulma le tolu a ole i whaia le kerisimas. Ma tapunia alo ia ngā luenga le fono. Ma whata ape le fono. Ua maua umasui
e lima sefulu ma le tasi o teitei fono, o le fono whaavae ai tu malo uma. Whainga whaavae fau le nā leo o ta oto mai nei. E whatu ai whamaitu le, po iau ke le apalai. Ia la o apalai o le le uma tangata o te anga waa, e leo le nā. E leo le anga waa le sa ili ai. O le sa ili le mere usiu stai, male, tau muli muli, e tausi whainga whaavae ma le tustu la fono, e lima te ina ai le poloketi. A watasi le tu malo tu rou, tau langi ma mamalo le tu malo. E le sa tia o tau. E le tala noa whalawa e tele le a tau o sa vea, sa yuri, le aso le nei. Le tu malo lea, tawala mai le lato te whono, lea na whaipule mai. Na mua lava tufa le lua se lau wafe tala. Le ai se whale o le whono whawae. A mua tufa i nuu le taifia se fulu wafe. E whai ma meo lisi fo i lea. Wale patino, ise no whanga au tū, e tapu vai tasi uma iai ia le tūlanga. O ngā ruenga, o whontanga, o ngā ioinga, o le whasoa, ma le talanoa, ma le lufi ina, o whaamnianga o le tu malo, ma lātou whontanga e te tau o na whaatino ai. Mo le ise mea. Mai ao i le pa, i whono i o i le, au whanga whongo i le, au whanga o i wawau whongo i whai, e po whea lava i anu uma o i tu malo nei. E wheo a i fo i lea. Le ise no whanga e tasi e tapu vai tasi e me uma. Ai le tu sai, mata i ala na au mai, i le tusi tu la fono. E lima ta ita i nai ngā ruenga le proketi. So you see, these were the first people that were so defiant and objected and rejected. Upunai lua, object and reject. They went against the provisions and also the guideline of policies and protocols and conventions to lead them within the $1 million project. Ana au fo yo te tai se mea, tam toa yo wha li I meo toi ngā tangata wha pene leo sustai. Lea la o tofo le vai. Testing the waters, wai loai. Ona sa lato uu le paua ma le malosi anga I le telo tausanga. Wale ma whai ai ona lato usi ustai ni tai fau o whatulai mai e le tunu. Veita. Unbelievable. Tua le tantonuina, le whauunga, le whaiunga foi, ma le whauunga o le tangata. Le ua tula. Nala nā, o te te o le ulunga. Ioi, nala me ua oiei. Uma atula ia leo le vaenga fia me. Ma le manatu o le amatua tala lau tasi ai le ala. E leva lea, ma le pua oa le sila whanga le atua I le langi. Ma lona alofa ia Samoa, ma le sa folau o Samoa le angoto le moana. Ale mele nana tupu. Nanga lue le atua ia nganga o tangata. God's Spirit worked in the mysterious ways to turn the election around. O tupe maani lia matua whainga whapenei manisi mau, la pisi maisi mau mena. Te o me whai uma e tangata. Ai li marosi atu se tupe manisi me whapena na whai o le savali ma le roadshow, o lea le roadshow, lea le whaasino manga, o lea le whaalawi loa, o le opu na tali tonu iai tangata ma li liuma iai tangata. Mos whataita inga. A lea na tala nei le pensiona ta I lima se lau. Ya lima se fulu tausanga, ono se fulu tausanga, fitu se fulu.
pensiona le nale ua tala whaalua le masina ua tolu se lau i le lua mai aso. Fia ma ala langa tina ma ta matutua. Le vo fatalitali po le ale teimi e whailo mai ai e lea ta mama le tina se la pepe fou ua maua a nai lua tu ma le package. Ai lao lo tau vesili. Ai tau te lea i loa nofo ma fatalitali ma o no sai. Nil tala listo ina. Ya umatua. Ya ono sai. Ono sai. Ole nai lo tu mai le ana vatau me nai ai. Ale ala langa ai la tau. Olo o maua. I ngase ma fale tonu tu mau le tino. Sa se lauta la i le lua mai aso. O mai le fast se lau lima se fulu. La le mele ua fai. Ua tolu se lauta la i le lua mai aso. Ono se lauta la i le masina. E matau tia. Tala lane na la yono o fai atu. I le tā ua o whamsinonga nei. Ai, ua whaafenga tae la wali ia le whamsinonga. Mai, le la fai atu lau tala sao le wale, ua mate nei ma whaatali tali po le a le mea o le atu la i mai. E iai le mea o le atupu, i le whaipule o whaasale anga. Le tō whaa ia namula ulu, sambi le ota. E iai le mea o le atupu, i le whailautusi ia le ala i le pule li mongi. Mea ia o le atu la i mai, te ao o ina lo tea, malalanga ato i lunga. Ia le mata upule nei. O le unga la e, i lo utaltanunga na o le atau sa vele ua vatu. Pe atato wo lava, in fairness of the law, i le ami o tonu o le tūlafono. E tau na wha asolo muli, le i tū lea na tālu sanga, e tolu i ai tū o le whamsinonga, o le i tū le nā le i chapipi. Pe a whai alo lofa i a namulau unu ma le tofi o le i tū malo, whaasale anga numera lua. Pe a whai fo i a lofa i a leala i le pule limoni, to ave le tō muta upule tua. Wha leo ngā ina lau tō i tū a wā aisea, o le a ta talo atu le whamsidonga, e le mwhai, e i sala o le a wha e i lunga, o tō nei. I'm telling you the truth. Aisea, whai o le a walan ta pena ai, le lo toi fale o le tūlanga, o le moli mau, tusia, toi seini, toi tautoa i lunga na mula ulu. Tāpena ei, limongi. Whelo ia sa tauna lātou tāpena ina na mele. Ai toi a fio mai le tofi o le tū malo, fau lea ua, whaato a tofia nei. Sau seini, toi tusi mai malana tusi, i le whamsinonga. Wa mole. O ia te e le fia moli mau. Ua musu o isea. Ua sila fia le lei e namura ulu. E soli tu la fono le ngā yoinga. Na ia pu ea ai wha soli tu la fono. Se va enga o le talanoanga ma le fionga ia tuiloma. Illegal recordings of that conversation that was carried out in good faith and trust between two people. O tō whafonga la ia. Na whaia le talanoanga innocently i le vā o le uso na tau vai lalo le fua. Ma le sifo i lea o tūlai mai o le whaipule. Ma lona tali tonunga ma le whaamaoni. E le whaia e na mula ulu se mea whapea e whaaleanga ma so sofa i le rā vā ma le nofo le lei. Ai te ua i lo muli ane. E na mula ulu.
e soli tu la fono lana mea na whaia. Ona na te le ifsilingia, le whaatanga ina o ia na te pu e ina le vaenga lea. Ai panga lea, na tala noa ma le nganga atoa ma le whaatua tuanga wha le uso. O le ale tupu se mea whapea. Alona winga. He betrayed. Ioe. Ua ia whaalata lona uso. Ai e moi fōle ata. E tau ai whangu. A wā. E whaasoli tu la fono lona pu e ina o se tala noanga mastangata o tu ina atu iai le whaatua tuanga e te le whaia se me le anga whapea e tau. E te le tuia a u i le pātua a o o umata i seisi mea. This is like stabbing somebody in the back. Giving you the trust and honoring our relationship o le tā wā no nofo ma le wā tausi. Ai e nofo pu e whaasoli tu la fono pu e na nā me ia. Le la o mai luma le whaamsilonga wa musu ai loa. Ma le tō whaia na mula ulu. E tū la i e whaisa na moni mau whaasanga le mta upulea. A wana te i loa ai foi. Pe moni mau pe le moni mau. Le ua umana whaiatu i ele whaamsilonga. Mali e lo loto. Wale aisa wa ya ta tau e te ena ai e te le fia moni mau. O le teimi le nei o le whaamsinonga. Wa uma. O na watu le whautuanga wha le tulafono ma le polo inga le tulafono. Sapina you. Nona winga. E tai mai o e wha malosi e le tulafono e te sau e tu e whailau moni mau. Lua. Wa uma ona samania oe, e le whaamsinonga e te sau e whailau mori mau. E le toi aisa wa ia tatau, e te whaase e tua ngalu ai, e te lefia mori mau. E te musu e whailau mori mau. E le o le tū la whono ma le whaamsinonga lea Amerika, e ilo na whaavae, e ta o le Fifth Amendment, ai musu ai tautala, wa e ngu whaasoro a koa peo sakaria. Ale melea, ele mawhai. Wa singi ai loe. Nal mau e muso e te muni mau. A wafo ele i loa, po o leo tonu ia, o tangata na tapue. E te tau na wha maunia. Po o leo sao i o tangata e talanoa. Matua ina inis tangata, lua. O le vasili le nā. Na whatanga oe te pua ina le talanoanga lea, le lua talanoanga ma le suile. Na e vasili ngia se awanoa e te pua ina i le talanoanga lea, na watua i lo uso le whaatua tuanga a toa i a te oe, ma le tali tonu wha le uso i lo tā wā le lei, in good faith and trust. And what? You betrayed that trust. Na e whaalata ina le nā whaatua tuanga. E ono whaale tonu ai le tofi le tu malo. E ono whaale au ngā ina ai ma whapea se tala, to oe whaile whainga palota. Ia leke ke mua i ma ni mongi le mataupulea, leanga o ia. Wa leo mo mori mau mai ia samilolo o ia samila toia na te le lopo a me tu sile ile mori mau fa tauto ina le ale la wala ofisili ia le fa masino le to lua fa masino mau lunga sinia ia le fa masino sili ia le fionga sa tu simativa Paris ia ma le fionga ia le atawa Darryl Clark. Na fa fea na e sa no mai ele I fa lawi lo atua ma faitau ma e faitau fatasi e malena ta penaina le affidavit as a sworn in affidavit fa fea na fa mai e te le mal malama alena e saini na onga mawalunga le kolisio sa mo university no to wo mo to mai e ma fa longa mo to o mai ma mai o tau anga waa, ma o tau la lafo,
Tu sa peli fa pena se tala na mula ulu na whaia. Wala vale tō tele o i la tō ia, eli poina. Le vaianga wha u whai. E whai masui o i la tō ma o la tō manatu. I le lauina o le leo o la auli. I se universite ma moa so na whai longa. Ma walunga. Mai eiso na to mai masona anga vaa nā te ma whai ai o na wha foe ma te tai se malo. Wala vale nā. To tell the courts that these people are educated and they have qualifications, higher level of education, and they don't understand, they didn't even read what was in the affidavit and was sworn in and signed that piece of document. I feel unified. Whape wheo na whai. Ia le nana. O loo la tali tanunga. O le mea moni lava e tau na sefe mai ai le tofi o le itu malo whaasa le anga lua. Le tō whai ana mula ulu o se woa ma mai fo i atea. O le whina ngalo mali e o tuile epa mali mongi. Na whaia le tāru sanga i nei, whai se i tu e toru iai i tu o le whamsinonga le mata. Aupole nei, wha se e tua ngalu, ma se i atu le a o lau tō tāru sanga. A tonu e malia i nā le whamsinonga. Wha sao mali moni. Le whai lau tusi, na tapena ina, le tautonga tustusi lea ma whaasaini ai lisi whaipule. O na fo i lea, wa whaase tua ngalu, lau tō mta upu, toi fo i lea o le whamsinonga, ile na o le lua i tu. Toi lupe, ma le fionga i atu i loma. O na whaingo fie lea o le mta upu lea. O na toi fisilingia lola ia lea o lo ia. Ai tu uma i e lua. Ia au mai ni submissions e wha mau ni ai. Ua lua maali lie. Firstly, verbally. Tungutu. Ua lua maali lie le lua wha iunga. E teu le lua mata upu. Ai tausi le file mua le tu malo whale alili. Wha au le tofi. O le min star ma le sui pāle mia. Ma le tofi o le tu malo e toi lupe. Tali tu lo mai o le lava. Case over. End of the story. Ole mea na le la tōsi sila nei. Te leo whamta la tua mea. A leo tala noa whala ua i tele. I le langona o sa veo ma le malama iai. I vaenga o le tūlafono. E toi fo i ele mata upu to the original 2 parts and 2 sides of the court case. And the 2 parties. E wera whai ngō whia ala matapu. Tātou no whala mau tō whalongolongo la i whidaunga i la whaine. Tā ua tele le nāla tātou ua tāle pese. Ia e sa ili se awanoa tātou te tala no ai. Ma le paanga tō tino ale i ataua whapewhoi i ale nganga i fō whaiva. Le tamaitai o ati, mai le tātou whale tavale. Le Henderson Cars. Whale tavale o li vanga whai pipo ma le Radio Samoa. O le ole a lua se furu walu tau sang o le Radio Samoa. Uli a whapipo. See
Ia le da, vivi inga o le fio anga o toa mua I whale anta. Ia mai le tasi o taba whanaua ale nuu. Ia le sunga ia whai u anoa I elika. Ia le nei po I vaenga o le tutua le siu whongo Samoa le atou o Saverse Iuli. Ina uanga ngaifo whaiva o Samoa I le nei po I asolua. Ia, watu ele wha malo, ma le whaftai I ngaruenga le nei o lo whatino. E o tātou tangata, po whea lava le whaiva o te tofi I ai, ia, malo le on sai o tau tiute, ma o tau whaiva alo filima. O le maua se avanoa e so tai e le tamaitai o ati, mai le tātou whale ta vale le nā o le Henderson Cars. Ai, e mawhai ona e so tai pe iai le lātou telefoni e le aise tongi o walu se lau. Fitu tasi, fitu tasi o walu se lau, fitu tasi a leo le nā. Ia ona e malangala ia le iai I le lātou ofisa o le tuatusi. Se lau ivas fulma le wha, Cavendish Drive, I nā papatotoe I manukau. E le whasitilanga o tau no mai le tātou ofisa mo Sulimoni o le tina o tau mai nu u mau. Ia po mau fo I e pei o na masani ai. Ia mai la fio anga o tanu ngā manono mawailima. E tai pe ia le mamalu o Samoa. Ia upa ia le popo ma upa le solo. Awa, e whaingata upa ia le avea ma o mamalu e le to e sea. Ai whasino tonu le nei whasilisilanga I Sulimoni uma. O ena soifua mai le tina ia tau mai nu umau. Po o mau fo I e pei o na sila fiai. O le fio anga o tanu ngā manono ia mawailima. O ilato uma lo papa au, malala I so se tu o le kilope, whapea fo ia New Zealand nei, e whapea. E pei o na iele unga fono, e lua ua mawai. O le awhaia le isi e tātou talanoanga I le astona I asau nei. Aso ono le nao le masina o te sema, lua afe lua sfuma le lima. I le itu lai lua, I le awa uli, I le tuatusi le nei. Tasi ba lua tasi fa, Great South Road, I o Tahuhu, au ki lani I New Zealand. O le mata upu tau ave o le talanoina ma le sa I lia leo tasi,
e tausia le tātou tūtino o le ainga i le swafa a toa mafua i upolu i tanu ngā manono mawailima. Mō le silafia, e le i pale lava se tātou tino e le saufa inga ale nofo a swafa. Ia po le taupulenga fo i o mea whaia le tātou a inga poto. Ma ole ale a vea lo leo o mai. E tau fia ai. Ia se whai unga ole a tasi mafuli i ai. Ia le fina ngalo au tasi o le tātou a inga poto. Ia ma ina tau ole au sfono. Pa mole u mai sau ta unga. Ia a wale a ulima le wha malo stino. Mo nisi wha mtalanga wha so tai mai ia le telefoni o lua o wha tolu wha tasi valu. Toi wha whonga lumera na o lua o wha tolu wha tasi valu. Wha taiolo saidia le nei wha sisilanga ma le wha alualu lava. E le tina ia mafa vatau o suli ia o mau fuatanga. O le sunga ia fuatino alo yafi lilo maiava, o suli ia o pala ia li i whanrani. O tu veve tua sa seve, o suli ia o Mary sa seve, o tu puola alatina, o suli ia o lo trea, o lo toa a kui. O suli o Simi G Camp, ia, po le sunga ia Simi G Camp, o suli lava i o Simi G Camp. Ia, ma le sunga ia Koreseta Manase o suli ia o tō luo Manase. Toi whafonga lumera na mo le whafsota ia fo io. O nisi o lo tau la mua le tū whātasia le maftanga le nei le ainga o sā atoa ma fua i upolu i tanu ngā manono. La au le telefoni o lua o whātolu, tolu whā tasi valu. Ua luas fuma 5 minute mua te ai nei ia leitu la. Lima. Ia manatua au nei ngalo ia te oe o lau a foi. Teimi lava foi le nei o le kelisimas. O le ua taunu mai ia whamanatua tu le uso ia whamanatu i nai Napier Hastings. Lefa to atau no mai le tātou o te fōlea, o le tātou tusi fō leo le anga nuu. Alo iai ia wharupenga, alo iai fō ia vaenga tāua le anga nuu. Ia, e mwhai, ia on whai mea rofa i nisi tangata o le ainga, ia po nisi fō i nei, nisi fō i malanga mai ia tunu i whafo, ai o na o le leitio, le Radio Samoa e whaatawai ia le tusi le nā lua ono lua tasi 5 i vatolu, lua ono lua tasi 5 i vatolu, ia awa sau tusi mori kili simasi male tausanga fau. Fifia le whalongolongo atu i li poti mai le ofisa o leo ma le tiute. Ai maise fo i le ofisa o whaatoanga ma whai ngā whaiva. I lo lātou tūtū ai. E fesoso ni atu i le ngāruenga o lo whaatino nei. E leo ia mai lātou o le ofisa o le tiute. E le ngata i tutonu o tātou wafu, ia whapea fo ia tātou malaiva lele. O leo o iai ia le scanner whapitolea. E mawhai o na su e nai ia pusa o loa, ia o ato, o tanga, o a uma o lolo o mai i le atunu. Ai mai sela vale tūlanga o mea ai. Pele ono sao mai ai, ni e ni seti whaalafua mani manu e le mana mia i Samoa. E ono whaaleanga i nai le siu manga o le atunu, ua meise o la au o le tala whantai, ese le tāua. Vai leo ngate leo le mai o tātou scanners, ma o tātou x-ray la popoa, whaata ia masini. Lea na su e nei le vai aso lea na si ma vai atu. Ma maua ai le tele, fuala au whasaina o le meth, fuala au whasaina o le cocaine, ia ma le maisi na koti whapena. Tā ua tele le nai, tātou te pui ai, ia manatua.
E alu masalu salonga fo le taimi lea na oso whafosei mai le lenga o le talo. Ma whaaleanga ina le tātou talo i le telo tausanga ua mawai. Leanga, o le talo ni we ma le talo piniki a Samoa. E o lava fo i le talo pai. Pere whaingoa e tātou le talo tonga. Te lei lopo le anmea na lai o na whaingoa o le talo tonga. Ai o tala tuu fo i le taimina. Naulua i tau nuu mai ai le mea le mei tua alo. Pole pua ai Samoa. Ia, alela o whatuai. Wa tele tausanga o lumera tasi le quality o le talo o Samoa. Ia, ere ngata o le talo niwe, o le talo tonga, o le talo Samoa wa, o le talo niwe afa me o le talo Samoa. Ia, whapea fo ile me o le talo fo le ta o le Pokemu. Ia wai kiri malamei o ile kiri fiso whakoa. Ia lena. Ai, le wingo la utala. Ile whate ia ona o so whai Samoa i lana talo ma whaato anga talo ma umanga ato i le atunu. Ile wha mai o le vailusi o le lenga. Na vave o na pala ile inseti sa latu. Aia ma susu o le talo ma vave o na pala le talo. Ma mango fo i lea lona le lau talo te mawhau lava iai. Po na saus tangata a wama tua to i lalo ale talo o tonga ma le talo o fiti ia i tātou le talo Samoa lea i le tele o le sau i fafa ma taulia ma Pele ono i aise ngā yo inga wha soli tu la fono. Na luatu aise tangata ata mai. Mai mata ngā luenga i o suenga wha sainisi. Pe o le yele tātou vaenga lo le swas. Ia, wha pia foi vaenga o whainga. Whaiva ma whaatoanga. Ma luatu se si ma watu se. Se manu po o se vaila au po le ase tu ai ngā whainga. Na sawa tuai i le inseti lea. Ma lewa i lusi tono le atunu. Ma whaalenga i nai le tamau ainga le atunu. E umi tele se taimi. Na tau toe ati na e ai ma tau ma whai ai. Ina ia whetu na i ma whewusua i ma whawhewusua i tia pula. O lea tuai ngā talo. Ma lea tuai ngā talo. Ina ia maua mai ai se sample po o se model o se talo e le leilo na ano mamawhai o na tali atu i le whamai o le lenga i le nawai tau. Ia lera utu sisine o kwa kele o isi kwa ngā kalo i ua mai. O kalo la poko. Pio le uru o lele la. O kalo la umi. E isi talo i o whamai o le talo volipolo. Wa tele tua ngā talo. Wa ese fo i le tofo o ta ngata i le ano le talo. Ai o taltonu. O tutuila ma manu olo i ai i le tia pula le leila o lo o ta oto ai. Ai le lava o lato lau whanua me ele. E toto ai le talo lea. Mai o le mea tau na whai. Wa tau na sui ma le liu Samoa i le mea ta o le commercialization of farming now. Ele ngate le nā, wa tau na tātou se, ile mechanization, modernization, and using machines, mechanics. Tele whanua lai tutu o Samoa, ai le aini masini e mawhai o na whato ai, makilia ese la au e meise le tele o le maa. Ina ia toi whafui ia lo tātou o tunu i le tūlanga le lei. Sai e le tātou talo. Ai fu i la se whai whato anga o lo whalongolongo mai. Ai a ngā i tutuila mamanua. E whai mai sautia pula e 5 whea. O te tonu matua whiwhia lavo tangata tuila wa o tele au tangata e ro. Whai e whato anga i tutuila. O tātou tangata mai Samoa e sifo. Ioi, tuasiaki le lei, a mai ele tia pula le lei lana, ele tangata na saumala na umu. Ai, na saula mai tutuila, ma mai ai ia talo e tolu.
Pei wa e toi tofo i le talo a Samoa i le ua le lei. Na iai le tele o tausanga. A vea fo ia o se tamatala vau e whai whaatoanga. Te tele malau le maketi. Tasi le mea ua toe una ina i eilo mafau fau. Ona o le tele o whanua la o tutu nei o le ini mea whai iai. O le toi fo i e toi le langa le vau. Ma toi so soni ina ia lava tau mafa le atunu. Ai mai se fo i o tau mafa. E au moi e fafo i maketi i e fafo. Tā mua i o le nā mea. Ia tā sia i a umi leola. Ma whātaunu uina. Ina ia mausalima mautu whanau ma mea whapena i a tina i nei. Ai ei le manosi e toi fo i e toi la langa whanua ma toi whai a tina i le lei. Ana mea ka fia mana o ia whai. E le whai se povi o lewa fo i tau sanga o whai povi. Ai, tilo i le mata upu o le moa ma le pua. Ma le maumanga, le talo ma le whai. A whawangwhonga mai la, ia le tō telo i la tō lae. O i le oe ofiso whātoanga. Ofiso la fumanu. Le nā e whātau mai ai ia sau tamai. Ia e mai se fo i o moa. E tau ngō fio meo tamai moa. Fo i lele wa umana fo tamai moa. Ama iau moa se lau. Ele umi ana whanga, watasi fo i lea mea tā ua te lea ngai ai ia mawhauwhaunga o tangata ia le awhai ia lafu manu. O le matua i whai o se mea ta o se, o le whida. Se whale ngā osi mea te le, e ngā osi mai ai, e la o iei mea i o materials, ma raw materials, po a uma mea o lau o la au o le o toe whaonga ina, o la au o le whaonga he tangata he, ia lātou tau ma whaave ina e, ngā osi mai ai, mea ai a pua, mea ai a moa, mea ai a povi, ioi, mea ai a mamoe. Ia, o se ngā ruenga telefone nā atina. Nā o le ala le tae au mā ngai, e matua whawhanga masini nei, ina ia mawhai o na ngā osi mai ai, tau a mea ai nei. E whawhanga ai ia whātoanga mātina e lafu manu nei. Sa o tilo atu i upenga ta whailangi. Ma whao Sofia i fo i le nganga whaftai ma le nganga me mita. Ona o i lātou fili. E a vea le ngā luenga le atua. Ma taunu unga o lātou moe mitinga ma wha moenga mo le soifuanga atoa. Ma ngā i atuai i kolisi i whai whiau nei e peo da iei piula. Mo le kālesia me tris. Ia whapena fo i mamalua. Mo le kālesia e whakasa. Le maitau atu la i le au whai waso le neitau sanga. Mai maupana ia te au se lisi se manuta te fifia lau atoa. Suafa umo i lātou. Na whao wina. O le au whao ma le tausanga whaiu. O le nei tausanga mai malua. Theological College. Ia whata se mo lātou whaletua. Uai u le tausirionga. Ma ua o ofu i la eio le manu malo. Ma sao ninga te tele sa whaia i le neiva yaso. Wha manatu ai e a inga o woma e masani o e kalesia ma e na tāpua ia whaiva pa ia. O alo matama whanau a Samoa, whanau le kalesia. Ti a kono ma o a o. Na o foi nātu le lātou soifua ma le teimi ato e whātau sanga. Sua i nai le mawhauwhau ma o i mata upsi siri o le fionga pa ia le atua. Luas furu ma le tasi i lātou na whau wina. Se furu ma le iwa Bachelors of Art
in theology, lua i lātou ma whauina i le Bachelors of Divinity with honours. Nisi e sfulu ma le lua Masters of Theology. A o nisi, na maua o lātou Associate Professor, ia whatasi ai ma o lātou PhDs. For the very first time, ma le teimu mua, ua whai ai whailonga whawhumai nei o mawhauwhaunga. I lea lava fo i mata upu. O mata upu sili tau i lea tua malana a fionga pa ia. E winga i tangata Teresiano ma tangata e Kalesia. Ta ua tele. Mai, o le teimu mua nei ua whatino ai lea oa oina o lea fo i mata upu. O le fo mai o mawhauwhaunga. Wha filosofia e winga i le ngaluenga le tua. Ma le fionga pa ia le tua. Ma mata upu siri wha le nganga tau i le tua. Vea le nei awanoa. No moli e tua i le wha balo ma le whaftai. Congratulations to all the graduates of Malua College, Theological College. Malo le tau sinio, malo le ma ele ngā, malo fo ele lava pale ma le ono sai. A wai le whaingo fie po le lava le mataupu. O le tau sinio ngā lava. Ia o le wha malosi ma le finau, whatasi ma le nganga le tua. Ina ia tau lau o le wha moe moe. Ia, nā fo la ua malanga atu ia nā. Ali i whai fe au, manisi fo i sa whai a onga le kolis. Ia po le ale taunu unga o lato moe mitinga, ia ma le tūlanga e tā ua o le reinvest i tutonu o le ekalesia ma le kolisi i whai fe au. Ia po le alu loa, mo le o toi fia whai a onga ma fia profesa i le aonga. A walu loe wa iso na nu ufo lele ma se e kalesia e tausi tu o le matanga luenga. Alongalonga atu ma le tutoa i le so, wao stasi ni nei o whaipule sa tamo e tuto tasi mai nai vai singano. Lea foi na tua i manu malo, ia i le tele o ana palota. Le sunga ia motu a pua, papali i seve mai i le na i vai singano. Ma o stasi fo i o whaipule tuto tasi o lo o la lango, ma ave lana, wha mua ma le tautua, ma lana palota, ia wha pia fo i lana lango lango, i le sunga lauli al mali e tō le pale mia filifilia. Patasi ai, ma le whainga malo le wha tutua i le tua sa mua o tas. E saus teimi tātou talanola i lea. I le wha o ngā ina o le 10% a wāti nā mata mai tai. Le uso mamae ia motu pua a pari i seve heni, whamanuia le tua. E le ngate lo tula i mai o se whaipule tuto tasi mo le tātou i tu malo vai singano masa. No o malawa ia, o leo wa whatu ina i nei, e le nei tamali, o le uso foi, male uo pele, o le whaipule o le tu malo, o le pule lea, o le New Funeral Services, e lango wai i lesi fo i pisi nisi anona ainga le linga for Funeral Services, e pei ona i ai i malifa maumtotua, ma leisi ona la lai ma ta autu le fanga. A le la wa fatu ina nei, le la i o i vai singano. I tu malo vai singano lua. Ai, o le tā ua tele o le mea, a whai o ni vaenga e tūlai mai e wala wile tua ma wha manawa i ngā ruenga le tō tele i o i le tū sifo. O le la taua ma
ia e tau la, e tau anga I mai lava ma tuli mai ia le mauta ngase e tō sivi po le whane maliu fo I na. Na o le tūla lea I whasal le anga o lo ia ia au nanga peitai o le tāua ia o le iai o sea fo I au nanga tāua o funeral services le whale maliu lea ua whaatula I le fionga le li whaipule ma ia saunoa pa mai motu a pua a papali I heni e le whaiono stulanga fo lea o le wa aile porkiki in fact o lewa na fuafua mai le whaatuina o lea au nanga ma o le ao ngā I nuu mawhia anga mautua nei a sau mai singano le ala taua whale a lupo palauli ia manganga I fo maunga tasi lua tolu. Congratulations to you, my brother. Lau fionga e le li whaipule o le tumalo mo tua puaa seve papali I heni. Alo le finau. E le ngata I se manuia o aupu whai o malo e le whono whaitula whono a o se atina e fo I longa. E fe sosori ai I maftianga o tātou ainga. I le taimi e asiasi mai ai le atua mafe moe le whainga malanga a le tangata. Ia mawhaafo I atu. I le mamalu o le atua. Ia manatua la. O le tūpito I o taimi o le tangata ma le soifua. E naunau uma a inga o Paulo mangafa e mese le whanau ma a inga patino lava vāwala lata ma le tamapo le tidapo ai lava le tangata le ainga ua wala au iei le atua. E fia whai mele lei. Ma fia wawe o na tuatu e malo lo le tino I se whale maliu wha tuatuina. Lea la o tu lai mai le nei fo I te mali ia le fo ia te ia le nei ngā luenga. Ia mala ngā luenga sa whaia fo I. E le lātou tu a po le lātou ankolo ia linga fusi. Po fusi linga. I le tele o tu sanga ua mawai. Lea la ua maua le mo tele I salafai. Ia lona winga la. Ia. Uma whai o na ti e le. Awa le tele o teimi, ia e watua I nei I tō mua. Tō tele o nisi e si I mai I le mauta ngase, tupu o tamasese me ole I matotua. A whai o le ale whingalo le tua ma wha manawa ngaluenga. Ia tō titi e tu fo I le waa e o I salafai. Ale me tā ule nā. The funeral services is now available for all our people from the west coast of Savannah, including these villages, Vaisingano, Nealataua, Whalealupo, Santu Paitea, Whapena fo I Sataua ma Palauli, ia ma leitu malo ngā ngaifo I le maunga, ngā ngaifo I maunga. O le a tātou e malolo, o sina malolonga lai titi lava. Se toi sa ili tasi pe mo se avanoa ma le tamaitai. Ia ati. Ia ona tātou fo I mai lea. Whaawau le tātou whasoa e winga. I le mana onga o tātou tangata Samoa o loa lala ma papa au I to tonu o lau whanua me ele o tuila manua ma Amerika Samoa. E peo na wheloa iai le ainga o le whaatutua I le atua Samoa o tasi. Ma isi fo I ele o ni tangata sa lango I le fast. Ai tali iai le palemia. Ina ua tu lai le fionga le teitei fono. Le tofa ia pau Dr. Roy Ausange. Ma wha leo mana onga tā ua tele o tātou tangata. Le a tātou talanoa iai ai tā walunga. I le tūlanga e winga I le whamsinonga o le unungali I lea o tāu fia nei Samoa. Ia manisi o tangi fau o le ua whao popo ma momori iai a o le I lawina
ma toe la a seu sila le fionga le tamaita I wha masino I tawalu manga o le tālusanga le nā I le wha masinonga ina ia wha matu o I le ungali I le ai sosola. To run away, it's a runaway train and runaway goodbye, my feeling. Ma tātou o mai tala noa iai. Te whalongolongo mai iai tangata. Ma o e whai ia lātou morianga. Ai maise lawa. Ai inga sa mali atoa. Ma le fio anga o usori. Sa pali. Ia ma ainga umore ainga sa mali atoa. Ainga sfurutasi ma le sfuru ma le tolu. Oe whai tautangi. Whaau popo iai. Wha malo sia ai le tali tonunga. O le fionga le tamai tai wha masino. Le lo ia leo leo. Prosecutors a leo leo. Le komisina o leo leo. Masui komisina. Ina ia lato wilo ai. Le ai la. E le ula seisi maau sino mai. Ila matanga luenga o leo leo. Wai le valea. Ma upu mata ngā la lafo mai se I vai atu le whaafonga. Mai le ula foinis. I le whaamasinonga. The power of the jurisdiction of the courts of Samoa. Le mena tatu teo. I pēr tatu foi mai. Ia. Ia. Tatu wo. Se whaasiva le au whai ngā luenga lele. Ua manawa mai. A lore ngā luen le asu. La
Let's a fool e ole satao e filo aia ma Yesu ina sawalo o fatani o ia moe fa'alomo ilona si o fonga mana onga ai fa fo wina lo langa wana o Yesu ete mawai le hola e fa bava ilalo ole sataro ilalo ole sataro tu oe ateia ilalo ole sataro ilalo ole sataro e feilo a ia maia ilalo ole sataro ilalo ole sataro tu oe ateia ilalo ole sataro ilalo ole sataro e filo ia maia let's fu e ole sataro e filo ia Yesu ina so se e bai so lo tautai talo fa ta fe male tutu male vai to fio fa alongo hatu se leo lo ala na mai asea e te fa tu ai wana o Yesu e te mawai le hola e fa bava ilalo ole sataro ilalo ole sataro tu oe ateia ilalo ole sataro ilalo ole sataro e feilo a ia maia ilalo ole sataro ilalo ole sataro tu oe ateia ilalo ole sataro ilalo ole sataro e filo a ia maia ilalo ole sataro ilalo ole sataro tu oe ateia ilalo ole sataro ilalo ole sataro e filo a ia maia ilalo ole sataro ilalo ole sataro tu oe ateia
Satoro, Ilalo ole Satoro, e felo ai Maria. Ilalo ole Satoro, Ilalo ole Satoro, e felo ai. Ilalo ole Satoro, Ilalo ole Satoro, e felo Talo fa Samoa, wa ule nei o kas futialu, a wale sui ale ngila ura ule kio. A eva mai ina se fulu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Oh yeah, yeah. Manatua so ola tama futanga, telefili tau lama lama. Ole alofa ele ima ilo utangata, ile tele ya upumatala. Tama ita o ola umana mea, tele iloa olo alofa fa avalea. Ai mai esa upu, pe moni ua e musu, ai sili ai lo alava ona fa apupu. Tele ita umaya ai ua owino waina, sui aleva ai inai winga. O se tautinonga ua ele amana yaina, o se etia oi aroma siliva. Tama ita o ola umana mea, tele iloa olo alofa wafa avalea. Ai mai esa upo, e moni ua e musu, ai sili ai loa lava ona fa apupu. Ai sili ai lo alava ona fa pupu. Se me ale ole lama. Atau tai ile soi fuanga. Puale poto olo ota ua ile tu si sai. Vai pe se ufiata tama ita o ola umana mea, tele iloa olo alofa wafa avalea. Vai mai esa upu, pe moni ua e musu, ai sili ai lo alava ona fa apupu. Tama ita o ola umana mea, tele iloa olo alofa wafa avalea. Vai mai esa upu, pe moni ua e musu, ai sili ai lo alava ona fa apupu.
sili ai loa lava ona whaapupu. Bex filoa mai le au whaili ma le au whaipese o le mai ale pata wai tele au whaipese fo ia a le tamatangi. Ia ai whatalofa i le fionga le ngafitasi fui maono ta puni ia ma le whaletua ma le ainga rii a mese fo i le tautua o lo whatino i le tātou o tunu. Whatalofa fo i le fionga le ngafitasi fui maono whata si a le ngāp ia whapea fo i ia le whaletua ia le au pepe ia ma le nofa alo ma le ainga rii ia mana ia tātou pepe ulava vale ia. O le ta upu le ta ua i whapea elena o whaipule o le whatutua i le atua sa mo o tasi po le hero pipi o lo o maitawina ai ia le lātou whao ngā ina o tupe o le ploketi. Ia lau te whai atu. Wa uma foi o na whai atu tala i le sa avea ma umia le tofi o le i tu malo o whasa le anga numero tolu ea. E winga i le whaonga ina se o tupe le ploketi. O le nao o ilumo le whaamsinonga ua mai a o na whaia iai. Mai e le whaa tupito se langona. O ai ale whaipule a o whea le tu malo a o whea fo le vaenga whaupwhai e sawai. O le tali ale na. O le tala na e tasi ele o ko meki lo tau ta umia o le tūlanga o le tei whono. A whai e whaabao ni e le whaamsinonga lo tau le whaamaoni i le tango fia o tupe mo le whaatou sina ma isi whainga pio pio po le alawa le me soli ele tū la whono. O le afua le na. E alu ai fo i le leina lea o le toe whaatutua ino i lātou e avea o ni tei whono o le itu malo i le lātou whono whawae o le ploketi. E o fo mai i lea no maa lātou ia ma siaki fo ia na maua po ai o seini ai i le nā mea. Ia ai mo i fo o tūlanga o le whaasoli tūla whono fo i whatau ai i le aisa ma tūlanga e le tatau. Ona whaonga ina tupe le tu malo le mea whapena. So, ele ala seisi e mawhai ona lafi lilo po o whaipule o le tu malo o le fast, po i lato o whaipule o le whatu o le hero pipi. Tau te alu uma le salalo ma le leina le nai tas. Pea whai tātou te o sa ili le amio tonu. Pea o le mawhai ona te e atu i whao so songa, ona ua wawai, e tele le tupe. Patalofa, wha mai a vito. I oe sa o sa vea o taufo, wha malau so o wha ilonga ma, ata mai ma nga wa o nata ngata aia, e o atu ai le taimi. Ia, o tūla i ane le pāre mia, sa whai iai ia tele o talama, ma tūlanga wha pena. I le lea nga wa amale le. Ka mai nova ai ono. Happy holidays lea taua. Ta ua tele tātou porkalame o sina mea oto ma sina mea tunu. Whate ai ia le ona nā o anganga o ti Apollo. Le nā tūwhal tātou porkalame mwhaifoi ona talie. Mamaua fo i le tunu ule mālam anga. E mea o lo tupu i lo tātou o tunu. Nau mai leo o lo talanua i le mata upule nei. O le drug testing lea ua au mai ai le whaatununga. Le whaka ma ua pāsia e le kāpeneta. O se tūlanga tāwua tele lea vaenga mai e ave fo i eila o wha muamua ona o lea o lo wha ngā solo le polkalame le leo mo le tausanga atoa. O le te e atu le wha o ngā ina ma le wha ulu whale mai. O nā koti ai maise o whala au wha saina.
Le lawa mai fo I male whātonunga. O I lato uma ia to lima ia o le a fili tā nganga nei e ngā lulu e. Nono winga la to lima, ma lima sumatas. Toi titi a moa le tolu se lau. Titi a moa ia le tolu se lau o I lato o e o le a ngā lulu e. I to tonu o poloketi a fono whawai. O I lato fo ina. O tangata whai ngā ruenga le malo. Mai le tu malo. Mai te tau fo I ono o I eile su enga. O lato drug testing po le random and compulsory drug testing. So ino lato toto pero po atu ai ngā koti la o lo ta vavale ai a la toto tangata nei. Langa o leo wa fie lato o tangata whai ngā ruenga fo I ale malo. I to tonu o I tu malo ese. O na o mai leo la tala doa ina ua wha leo ele fionga le teitei whono o le a inga wha tuatua I le tua Samoa ua tas. Wha tasi ai mana mamalu o Samoa. O lo alala mapapa au I tutuila mamanua. E winga I le mata upu lea. O le taunga tā tele. O le malanga atu o se tasi mai tutuila mamanua. O se seni Samoa. Whealua I fo I le tus fo lau Samoa. Ai o atu. E to tongi lava. Le fitu se lauanga I le afeta la e whaanga I nai masini wha mamatoto. I le dialysis unit. I matotua. Sa whanongalongo ma le totoa. Ina ua whisilingia le fionga le li palemia. I se tō whaala nā fionga. E wha mama a venga ai I o tātou tangata o lo malanga atu mai le territory. Ai o tangata Samoa e whea I tus fo lau Samoa le lau wha manino mai. O le ai le fuafuanga le mano. E mo whai ai ona tala noa ina le mata upu lea. Mai o se mata upu fo I e wana o mia ai. Ia se fina ngalo le pale mene ma le kapeneta. E lo tea I le malo si anga wha pale mene e wha tula I ai. Ia se tula fono. A le o le na o se policy. Pa o se protocol foi. Po se whainga wha vai fau, e ma whai ai o na wha mama a venga. I o tātou tangata. O la ua nofo I Amerika Samoa. Wai ai fau I ma o lātou permita. The green card e nofo sao loto ai. Ai o loo malanga pēr ma wha o ngā. Le tus fo lau Samoa o loo au ngā. Or a valid Samoan passport. Le foi lau sau no ye le fionga I le I panemia. O tau te pole tuile manua o tātou ainga lo nonofo mau I nei. Ia mawhai mau auto wa atu I whaalawe lawe e whatino. Ai pangalea o le tu ai ngā tau lea o lo tutongi o tau. O le ātanga I masila to toa I ai na ia whaia se fuafuanga. E wha mama a vengai. Ma oa I e totongi le na o le ta I lima se fulu tā la. Le totongi e tātou I Samoa e wha ngai na I masini o le dialysis unit. Mai o se fuafuanga le lei tele le na. Na ua fionga le li paramia. Ka pia fo I le kapeneta ma le paramene. Se mata upo e tala whea ngai wo te le tele le sau I matau. O le mamalu o Samoa lo alala ma papa au I tuila mamanua. Pa malo tuai le ufionga le te fono. Te lenga le lumuenga pau Dr. Roy au sange. E le vea I oe mafonga tau mori o le tātou o tenu. E wha leo ai ma ta upu ia e ao ngā e wha tupu manatu. Ai o sau noa fo I le palemia.
O nisi o mata upu nei. E ala ngā te tau ai lo tau wanga i au tau sui whaipule na u tau whiriwhiria mai i le whilinga. E o mai whaipule ma au mai i a lātou launga whalaua i tele i tutolu o le mauta. Ma au mai ei mata upu nei. Le anga e tā ua tele. Ioe. Pei foi ona o whailo i le aso na nafi whapea foi i le aso na i le whaapu upu uina. The summary of what Lauli wants. Ni mea mana o matofa i ei le fionga i le li pāremia te tau o na whaia ma i a ngā waa uma i ai tangata. O le mea mua wha mama avenga. Ease the burden of social, economic, and social well-being for every Samoan. Samoa i Samoa. Ia ma Samoa i atunu i fafu. Lua. The accessibility to those services so that our people are able to achieve them. Ina ia whawhaingo fi. Ona a apa iai o tātou tangata. Ma whao ngā ina nei whaamrianga. Ma nei vaenga. E tā ua mō lo lātou soifua manuia. Ona au mai leo le whasiri a le fionga le teitei whono i le tōwhai ia pau po le talenga fo i leo le moenga Dr. Roy Ausange. O le mea mua. O loo whaafenga tā peo na whioai. Ma wheta lolo ai i le pa i o le atunu o lo alalam papa au i le territory Amerika Samoa. Ma malanga mai i Samoa i pemita lea nā lai o na whai i le mea lea e se fulu aso le pemita whaatanga la o lo whaonga le temi le nei. Ai pe ona sau no le fionga le li palmia. Kua umona whaatatia ma whaata oto le ala fua e mwhai ai. O na ngā lulue whaatasi tu tino nei o Samoa lua ia atoa iai. Le whaatino ina o tiute ma matafa ioi e fesosoani ai i Samoa i sasae le malanga mai i Samoa i sifo. E au noa ma se pemita. Whape nā fo i Samoa tuto tasi i le anga i atu i le territory. O mata upu ia, e o ngā i le talanoanga ma le whaasoa o taitai o malo, i taitai o isi malo. Ai maise lava i le vā leo Samoa e lua. Ia, o le nā iei i le whaamrianga le nā. O lo iei le whaamrianga le nā i le teimi le nei o le sefulu, waso, o le pemita whaatanga e te malangai o. Ia mai e toi le mai pēa umaso i sefulu, a o le i atoa le i aso i sefulu. Tā ua le nā. Mau tantonu foi. O le ai se whaamrianga. Le ropea mai o le nā pemita multiple visa or multiple permit to travel between Tutuila, Manua, and Tumua, Samoa, Tutotasi. Mo le tolu sifuru aso. Ala ui ei le pemita. Vave ona oso lunga le valele, po lunga fo o le valele. O le va alalo. Ia mamalanga loa. Ua whatupu manatu fo se tasi o whina ngalo ma whanonga o le atunu o lo alala papa au e Tutuila ma Manua. O i lātou e whemala ngā i so o i le vālea o le asia si mai. E le ngata awa mole silafia. Nā o le vā alawa mai matautu ma ngā i tuila ma toi foi mai. Paua leo le vā. Nā o le vā o matautu ma pango. A o le mana onga le lau mai nei. Wha mole lau e fionga le paramia. Se i toe seu sila. I le sau o le va a pe tasi. I le vaiaso pe lua ni malanga le va. Sau sa o lava mai Tutuila.
alu sa o lava i sa vai. Io e mana e foi la le whainga le na sau le va a mai tutuila afe mai i o polu i matautu to e alu le va a le na i sa vai. Nai lo leo mai sui le va. La o mai uta ma wha momoli. To e tu ulunga le pasi, to e o i muli whanua. To e pu e le si va e anga i sa vai. Tali le pale mia o mea ma whai o na whai. O le a tilo iai. I le lumanai. Mai o le pale mene. O lo ta oto ai le malo si anga. E wha tino ai le swing on tu la fono. Le ngata fo i lai le va. Yalu i sale longa. Saua mai tuila alu i sale longa. Alu i tua. Alu le pea whai ua le pea le leise wafu i a sau. A lea la o tala noa mai i valele. Ia mana tua. E nao le lua Twin Otters a Samoa le Samoa Airways. Ia ma Twin Otters e lua le talofa Samoa. Le la fo i e tilo. Nai lo le lele sao mai i tafuna sau i whangali. Lele sao mai a i tafuna, lele sao ai mauta, pe lele i a sau. Leo big shot la na. Lai lele i al tato malai wa lele i a sau o wale amatanga le tau sanga le neisa o asesi e tuai fo i lo aingai i a sau. Mai loai, o la lava le leile tūlanga le quality o le tātou malai wa lele i a sau. And why not? Perhaps creating another route. E malanga mai i a sau, lele sao mea i nālu sao loi tuila manua. Pe lele mai a sau, saulo i maota, piki ei lesi vaenga o le pasese. Lele sa o loa i tafuna. Ese le mana i o le whaatupu manatu. Aile ngate le na. O le toi tanga i masila i pasese o waa. Aile ngata o waa lalo ae maise foi. O ma lele o lo o wha o ngā i le teimile nei. Taua ia le... le wha manatu, ma le wha tupu manatu i le malo. Mau tonu i le tō whaolo ia i le fiongi le li parimia, ma lana kapeneta, ma le whainga malo, o li i minstao lo lato wa aia, ma pulea, ma tu ainga matanga luenga ese o whela wa inga, i le sami ma le ea, whela wa inga fo i le whanga ele, land transport, airport authorities, port authorities e pe ona iai ia le shipping corporation a Samoa. Mea umalama nei e mawhai ona whetuwha iai. Ia mawha pe nao na soa i le pule mau tātou teitai i tutuila ma manua. Malana fo i whainga malo. Ona o mai leo lau talanoa i le lapata inga ua whaatino. Le lapata inga ua whaatino e le fio anga o sapali i vai atu o na taulangi ma mamalu ma upu whaasino i le fio anga o sapali i le fio anga le nofo le sunga le mari toa. O lona fala na fola loa, ma lona no foa vai lo loa. Na fa longo iei Samoa. Ai mai se foi le i tu vai ma le fio anga o soli. Ba malu ia te o lua. Mango ma lau lua se whanua. Pui le launga. Tui langi manam lau. Leo ave ai le lapata inga. A whaatumutumunga o le nuu a maise o le sunga le papali. Whai masui o le ati papali.
John taimale langi a fele. Lapta ia ai fo I leisi whaatumutumunga le swafa ainu u. I to tonu lava. O malai mamaota I matani uwhenga I maleata. Pou vi, pou esi, pou toa. Male malai mamaota I mali urao. Ainu u, o lo whaasino iai, ma whaatumutumu iai, denai tu o le ainga. Whai se fuafuanga I le teine lea, ma le whawhine o le tau ainga, ua ova le mawhauwhau, le whine lea ainu u, le tia mea mai le tongatuki. E walango ingo ana o lai sawa I lava I lalo. Le isia nganga e tau whaaleanga a o ngolo o mai ai. Whai se fuafuanga iai ao le I o I le teimi e a apa tuai le ainga sa mali e toa. Male ainga I sa papali I male I tu vai o le usori. E mamafa le sau o le sa mala. E pa ui lunga o le ulu o le whawhine lea. Alla o whai atu ai. Ta ua tele le whamanatu nei mea a o iei pēr le ungali I lea I Samoa. Au te whapea tu ai a inga I fia o sa mali e toa. I tō mua ma le motu tele I sa la whai. Teimile nei e o ai e whaulutangi e ina e nei aua nei to e tupu mai se mea whapea. Ai mai se o a inga te tele o Samoa. A inga uma sa mali e toa. Mai le vau pipi malie ma vaito vaito lau. Se o atu le sa fa inga. A inga le tai. Pa pena foi I mata niu whenga I maleta. A inga se fulu ma le fio o sa mali e toa. Teimile nei. Tau te anga I ai e whaapipi I au tau tangi ma au tau tālu sanga. Ia matua I whaisea o inga. O tu inga ta ngata whapenei. Le ngata ua whaatasina ai ua tau valea I foi. Le nuu malefio anga male a inga sa mali atoa. Ai a. Le tamai tai a toa. O le sao na lua o le lau ele pe ale no foia. Le no fo le mali atoa. O tau tina. Wa matua ma sofa I le vale lei. O loutou whaalupenga o outou o le pae ma le auri. Ta uleanga ai tina ma ta mai tai I le atunu. Oi ave, ma whaapipi I wale uwawa e tunei. E isi tangi e tolu e pe whaale na ua whaapipi I atunei ai. Na whaila I le vai aso o tunai. Ai tātou te leilope na whaila sisi mea nafi ma le so. Awane iula sisi le tula fono sa moman matanga luenga. O leo ai maise fo I le saufa inga mamalu. O le whaam sinonga le atunu. Mea le nai tāwu ai tele. Ia le malamalama. I mea o lo tutupu. Ja. Ai o le tūlanga I le tālu sanga le ungali. Nā umana watu le tō lalo ma le whautuanga. O le teibi lava e tu ina tuai lava no le ungali nei so sola loa. So sola loa mao tutu mau sino mai. Ia sa mo malana whaamsinonga malana tula whono malana matanga luanga le leo. Tulau whaafuanga le atanu. Leo whaapetania, they will abscond.
So sola la lafi leu sta il tu la fono e le toi fo i mai. Pe mai o e vai fo mai. Di fo mai manu nei il mato tua ma le tele fo i. Le tau fo mai il na leo le ausa. Dr. Leo so le uoma mai ma le uso pele ali atou sa fea. Oi nai fai mai ni prescription ma fai fa le mai. O nai te lua fa tal noina le fo mai. La sanga o bambawa la nai ngale. Le Associate Professor Dr. Lausa. E fai mai lua prescription sina. Fai ma lua fa ata ma lua tong fitinga ina. Ia. Pe au mai fo se me ia te au si utango ai e. Omi atul fat po trata le ia lua fatu ma lua mana manaba le. Le stethoscope fo le fa ngai tu italingole. Le forma. Toi luas fun malvalu minute o Natale o le itu la e fitu o le kapiteni fo o le anga i mai oi le fa mai senga fa pitole nei to wai o le malo le fionga ya ta wa le toa et ya tasi fo il nei o tamali isa au na foi ma tautua i le malo. Ia o wha manava ala i le tūlanga o waa a le tunu. O sa te whono foi i le whaalapuputonga o waa a le tunu. Ia anga leile tua ma wha mawhinu whana i le tō tele o tātou ainga mai le motele sa la whaia me se foi. Tū mua, paolo mangafa sili mani ngafa ni nili o le atunu. Fasino, i le tuua o le malo ya ta waa le toa. Wawa i antu ma le alofa, ma le momomo le loto. I le tula i mai o le fionga i le li i pale mia awa o lona tau songa foi lea. E fa foi le asu. Fa pena foi o na momoli atuai i a fa maisenga. E le uso mamae o le uo foi le toa wha ia le ala i le pule waa vitale wa pea foi le whanau pele le nofo alo a inga ma paolo e fia ona o le wala aupa ia le tua i laufa le tua e talavou le te maitai ia Caroline Peters Vitale le woma mai sa whai foi lona sao i matau i le tātou au ale manu Samoa. I le jersey numero iwa o le afa, o le halfback lea ale manu Samoa le telo tau sango mawai. Ia, momonga le lei le nā mo lau. Te leinga lea le pule waa vitale, iai le nganga mawhanawhana o le tua, ia te oe ma le whanau. Ia mai se fo i o a inga e fia. Wo mai masani ma au mea mamai. O e tangi mai le ala. Ona o le fia mafuta mai pe au wha mawai o le whaletua. Ia mai se o le tua fine. A inga wha wau. Ia. Anga le le yatu le tua ma wha mawhana whana. I le loto mawhatia. Ka pena fo i so se a inga lava. So se nu. So se mawhatanga. So se e kalesia. O lo o wha pena ona langona ai le leo i rama. Ia wha mawhana whanatu le atua ma wha maise atu lo na nganga. O na o ia o le fo mai o le loto mawhatia. Wha mangalo se leo o le awono nei. Le a tau se vea le urua ia li i pe star se yuli. Ia manuia lau tau mawhatanga ma le to wha. Ia po le fionga fo i a teito. Ai o te tuua o tau. I se tasi o pese ale a taua. Ua whai ngoina. O le nofo to tas. Ai sanga iane ai o le tai. Ia wa fo i lau tau mawhatanga. Ma le fionga. Ia po le sunga fo i le li ia wao. Ia teito taloto taleni.
Well, here's from me to you. Those are the stories of our people today. O talana e winga yo tātou tangata ma lātou talana whai ma mionga ma mea sa whai. Soifua ma ia manuia. Foto atasi ma fau ngai wa sau tua lasi le lo fae mo oe wa pei o se mai awele lai se iangi mai si o le o tafia falo mo iai la o pele ea o fea o e iai lalo langi pua o amale manunu wa sola le la fa sulu sulu unai o foli nai wa mo atu pe anda ela salata mai se fusia uma e foi mai la upele ea wasili o eleva ai e moni ai o Solomona o vai e telene tineia le lofa e sole sami ma le au e feta feai le timu ngai se